Abis naro mobil. Saya dong, masuk. Campur aja. Pakai, ya udah boleh campur deh. Kalau sore makan bakso bang enak. Gak usah pakai seledri ya? Ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Lupa. Ini pindah di sini sekarang bang? Iya. Kemarin di depan situ kan? Udah mau beroperasi. Cap. Dikit aja. Oke. Pakai saus, pakai sambal. Udah. Oh. Urat aja. Sampai jam berapa bang? Biasa jam 12 kali. Enggak. Hah? Ya. Jam 3 sore, 3 malam? Pagi. Oh ya pagi. Berapa bang segitu? 12. 12. Oke. Banyak, pedes lah. 2 sendok, pedes. 2 sendok. Oke.